Mu ntambara zidasanzwe zagiye ziba ku isi twabonye intwaro ziremereye zakoreshejwe cyane, ariko iyageze mu Rwanda yo ntago isanzwe. Dusanzwe tuzi ko mu mateka y'intambara habayeho intwaro nyinshi zahinduye uburyo ibihugu birwana. Mu ntambara ya mbere y'isi yose hamenyekanye imbunda za machine gun, tanks za mbere n'indege z'intambara zatangiye guhindura imirwano. Mu ntambara ya kabiri y'isi hagaragaye tanks zikomeye, misile za mbere ndetse n'indege zatumye isi ibona ikoranabuhanga rishya rya gisirikare. Nyuma y'izo ntambara haje intwaro nka AK-47, RPG na M16 zagiye zikoreshwa mu ntambara zitandukanye hirya no hino ku isi. Ariko nubwo izo ntwaro zose zamenyekanye kubera imbaraga zazo ndetse n'ubuhangange bwazo ku rugamba, hari inkuru y'ikinyabiziga yateye abantu ubwoba. Ni ikinyabiziga cyiswe Tiger 1, bivuga ko gifite ubushobozi butigeze bubonwa mu zindi ntwaro zabayeho mbere. Bahaye ikaze, icyo mbibutsa ni ukureba iyi video yose kugera ku musozo kugira ngo twinjire muri Tiger 1 turebe uburyo ikora. Ni intwaro idasanzwe yageze mu Rwanda. Iyo umuntu abonye Tiger 1 bwa mbere ahita atekereza ko ari tank, abandi batekereza ko ari indege idasanzwe, ariko kugenda uyitegereza ni kubona ko atari kimwe muri ibyo. Ni imashini ifite amapine manini cyane, moteri ebyiri zimeze nk'iza jet inyuma, ndetse n'umubiri umeze nk'uwubakiwe guhangana n'ibibazo bikomeye kurusha ibindi binyabiziga byose byari bizwi. Icyateye abantu ubwoba mbere na mbere ni umuvuduko wayo. Mu nkuru zakwirakwiye cyane bivuga ko Tiger 1 ishobora kugenda ku muvuduko urenze kure w'ibindi binyabiziga bya gisirikare, mu gihe tanks nyinshi zigenda gahoro kugira ngo zibashe kwikorera ubwirinzi bukomeye. Tiger 1 yo bivuga ko ishobora kugenda nk'ikimodoka cyo gusiganwa, ariko ikagumana imbaraga n'uburemere bwa tanks. Umuvuduko wawo ntago ari wo honyine watangaje abantu. Bivuga ko ifite radari zidasanzwe zishobora kubona ibintu biri kure cyane, mu gihe abasirikare basanzwe bagomba gukoresha ibikoresho byinshi kugira ngo bamenye aho umwanzi ari. Tiger 1 yo bivuga ko ishobora kubona amakuru menshi icyarimwe ikoresheje system zayo zigezweho. Ikindi kintu cyateye ubwoba ni uburyo bivuga ko ishobora gukora ahantu hariho hose, mu butayu, mu misozi, mu mashyamba ndetse no mu bice byangijwe n'intambara. Bivuga ko yakomeza kugera nta kibazo. Amapine yayo manini cyane n'imiterere yayo bituma abantu bayitinya. Bamwe bayita the beast of any train, inyamaswa ishobora kunyura ahantu hose. Mu nkuru zagiye zikwirakwira cyane bivuga ko Tiger 1 ifite uburyo bwo gukoresha ubwenge bwo gukorana, AI cyangwa se artificial intelligence. Ni systeme yayo bivuga ko ishobora gusesengura amakuru ava muri radari, kamera n'ibindi bikoresho mu masegonda make cyane, ikerekana ibyago bishobora kuba biri mbere yuko abantu babibona. Hari n'abavuga ko ifite uburyo bwo kwirinda bwikora ako kanya. Iyo habaye ikibazo cyangwa se igitero, systeme zayo zishobora guhita zitangira gukora kugira ngo zirinde abayirimo. Nubwo nta muntu wigeze abyemeza, izo nkuru zatumye Tiger 1 iba kimwe mu binyabiziga by'amayobera biri kuvugwa cyane. Ikintu cyatumye abantu bayitinya kurushaho ni igitekerezo cy'uko atari imodoka y'intambara gusa. Bamwe bavuga ko ari ikigo cya gisirikare kigendanwa. Ishobora kwakira abayobozi bakuru, gukurikirana amakuru y'urugamba no gutanga amabwiriza mu gihe nyacyo. Ibi bituma isa n'ikigo gito cya command center kigendera hejuru y'amapine. Iyo abantu bayibonye bwa mbere, benshi bahita bibaza niba ari intwaro yaturutse mu gihe kizaza. Moteri zayo nini, amapine yayo adasanzwe n'imiterere yayo bituma isa n'ikinyabiziga kitari icyo muri iki gihe. Harabayita the Rolling Thunder.
abandi bakayita The Desert Monster, naho bamwe bakayita The Machine That Changed the Warfare. Nubwo Tiger One ari inkuru y'impimbano yubakiye ku ifoto, igitekerezo cyayo cyatumye abantu batekereza ku buryo intwaro z'ejo hazaza zishobora kuba zimeze. Ese zizaba zihuta kurusha tanks? Ese zizakoresha ubwenge bukorana AI cyangwa se artificial intelligence? Ese zishobora gukora nk'ibigo bya gisirikare bigendanwa? Ibyo ni ibibazo bikomeza gutuma inkuru ya Tiger One ibimwe mu nkuru zikura amatsiko kurusha izindi mu isi ya science fiction n'udushya twa gisirikare. AK-47 yabaye imwe mu mbunda zamamaye cyane kubera uburyo yoroshye kuyikoresha no kuyitaho. Mu myaka myinshi yakurikiyeho yabaye ikimenyetso cy'intambara nyinshi zabaye ku migabane itandukanye y'isi. M16 nayo yabaye ikimenyetso cy'iterambere ry'ikoranabuhanga rya gisirikare, cyane cyane mu ngabo z'ibihugu bikomeye. RPG-7 yo yamenyekanye nk'intwaro ishobora kugira uruhare rukomeye mu guhangana n'ibinyabiziga birinzwe cyane. Izo nkuru zatumye Tiger One iba kimwe mu binyabiziga by'amayobera biri kuvugwa cyane. Ikintu cyatumye abantu bayitinya kurushaho ni igitekerezo cy'uko atari imodoka y'intambara gusa. Bamwe bavuga ko ari ikigo cya gisirikare kigendanwa. Ishobora kwakira abayobozi bakuru, gukurikirana amakuru y'urugamba no gutanga amabwiriza mu gihe nyacyo. Ibi bituma isa n'ikigo gito cya command center kigendera hejuru y'amapine. Iyo abantu bayibonye bwa mbere, benshi bahita bibaza niba ari intwaro yaturutse mu gihe kizaza. Moteri zayo nini, amapine yayo adasanzwe n'imiterere yayo bituma isa n'ikinyabiziga kitari icyo muri iki gihe. Hari abayita The Rolling Thunder, abandi bakayita The Desert Monster, naho bamwe bakayita The Machine That Changed the Warfare. Nubwo Tiger One ari inkuru y'impimbano yubakiye ku ifoto, igitekerezo cyayo cyatumye abantu batekereza ku buryo intwaro z'ejo hazaza zishobora kuba zimeze. Ese zizaba zihuta kurusha tanks? Ese zizakoresha ubwenge bukorana AI cyangwa se artificial intelligence? Ese zishobora gukora nk'ibigo bya gisirikare bigendanwa? Ibyo ni ibibazo bikomeza gutuma inkuru ya Tiger One ibimwe mu nkuru zikura amatsiko kurusha izindi mu isi ya science fiction n'udushya twa gisirikare. AK-47 yabaye imwe mu mbunda zamamaye cyane kubera uburyo yoroshye kuyikoresha no kuyitaho. Mu myaka myinshi yakurikiyeho yabaye ikimenyetso cy'intambara nyinshi zabaye ku migabane itandukanye y'isi. M16 nayo yabaye ikimenyetso cy'iterambere ry'ikoranabuhanga rya gisirikare, cyane cyane mu ngabo z'ibihugu bikomeye. RPG-7 yo yamenyekanye nk'intwaro ishobora kugira uruhare rukomeye mu guhangana n'ibinyabiziga birinzwe cyane. Izo nkuru zatumye Tiger One iba kimwe mu binyabiziga by'amayobera biri kuvugwa cyane. Ikintu cyatumye abantu bayitinya kurushaho ni igitekerezo cy'uko atari imodoka y'intambara gusa. Bamwe bavuga ko ari ikigo cya gisirikare kigendanwa. Ishobora kwakira abayobozi bakuru, gukurikirana amakuru y'urugamba no gutanga amabwiriza mu gihe nyacyo. Ibi bituma isa n'ikigo gito cya command center kigendera hejuru y'amapine. Iyo abantu bayibonye bwa mbere, benshi bahita bibaza niba ari intwaro yaturutse mu gihe kizaza. Moteri zayo nini, amapine yayo adasanzwe n'imiterere yayo bituma isa n'ikinyabiziga kitari icyo muri iki gihe. Hari abayita The Rolling Thunder, abandi bakayita The Desert Monster, naho bamwe bakayita The Machine That Changed the Warfare. Nubwo Tiger One ari inkuru y'impimbano yubakiye ku ifoto, igitekerezo cyayo cyatumye abantu batekereza ku buryo intwaro z'ejo hazaza zishobora kuba zimeze. Ese zizaba zihuta kurusha tanks? Ese zizakoresha ubwenge bukorana AI cyangwa se artificial intelligence? Ese zishobora gukora nk'ibigo bya gisirikare bigendanwa? Ibyo ni ibibazo bikomeza gutuma inkuru ya Tiger One ibimwe mu nkuru zikura amatsiko kurusha izindi mu isi ya science fiction n'udushya twa gisirikare. AK-47 yabaye imwe mu mbunda zamamaye cyane kubera uburyo yoroshye kuyikoresha no kuyitaho.
mu myaka myinshi yakurikiyeho yabaye ikimenyetso cy'intambara nyinshi zabaye ku migabane itandukanye y'isi. M16 nayo yabaye ikimenyetso cy'iterambere ry'ikoranabuhanga rya gisirikare, cyane cyane mu ngabo z'ibihugu bikomeye. RPG-7 yo yamenyekanye nk'intwaro ishobora kugira uruhare rukomeye mu guhangana n'ibinyabiziga birinzwe cyane.